pastor yarabayeho. Oh, nabyumvise. Eliya mu bugaragu. Nakubwira ngo Imana imaze gutegeka ko imvura itazosubira kugwa mu Israel. Eliya yatunzwe nande? Yatunzwe n'Imana. Yatunzwe n'Imana yamuhamagaye. Yakubwira ngo Imana yari ishoboye gufata Eliya ikamubwira ati premier ministre azogutunga imyaka 3 hariyo stock hari imiceri n'ibiharage. Genda ubeyo Imana azokugaburira. Ariko Imana yamubwira ati kwatizira ija mu bugaragu. Kubera umukozi Imana amavuta Imana yamushizeho si wowe utuma tunga ahubwo amavuta ya pastori ntiyashoboye kukugeza ku byo sora nyoko bakugejejeho. Nibi Faransa bishoboye babima ibi bintu reka nabigarukira nasanze mbera b'Imana murabe ko ni kimwe mu bimenyetso by'uko abantu bakirazwe n'ibicanye mu mateka y'Imana. Usibanye abantu biborohera gukora ibikorwa bibazanira umuvumo kuko gukora ibibazanira umugisha. Usiko byoroshye cyane gukora ibikorwa bikuzanira umuvumo kuruta uko ukora ibikuzanira umugisha. Aha tutangire kuvuga amafaranga. No. Babima biri kugira ngo mwiziganize mu ijuru aho ingezi bitagira gute bitagerana. Ngo kuko akitima ya nizobiri niyo n'ubutunzi bwari buzogira gute buzoka gute. Tegera gute. Iyo uri kuratangira Imana, iyo uri kurahezagira pastor, iyo uhezagiye pastor, ntabwo tubishije pastor. Ahubwo bifatanye n'amavuta ari ku buzima bwe kugira ngo ibyawe binyaruke. Amen. Amen. Iyo utangiye kujya mu nama nitwebwe nitwe dutuma bayo nitwe tugira gute uri kuri kwegera umuvumo mugatangaza n'igituma mu mazi y'imyaka 10 muri repentance mutariko murabona umugisha w'Imana. Uruza après 2 semaines yabona amavuta akubaha amavuta kwe amavuta kubaha nashobora kugukorera. Amavuta kubaha nashobora kugukorera. Bamwe tutarize no kwicira mu mpemu tutangure kubona amajambo mabi mwavuze kuri pastor. Benshi muke kuraba neza hari abantu batigeze binjira mu mugisha w'Imana kandi Imana yarateguye ko bazahizagirwa muri iri shengero nigeze binjira mu mugisha w'Imana kubera iki ugenda gukunda umukozi w'Imana ugenda kuvuga nabi amavuta utembera nashobora kugukorera. Nico gituma benshi muri hano Imana ifise umugambi wo kubagirira neza. Nagenda kubwira inyuma yo gukizwa no gufatura Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Etape igira kabiri ni etape Imana ifata ubuzima bwawe ikagukonekta n'amavuta y'umupastori Imana yateguye azokugeza i Kanani. Nico gituma Mose yakuye Abisirayeli muri Egiputa ariko Yosuwa yagendije Abisirayeli mu gihugu cy'i Kanani. Amen. Turabyukira aha bandazi ijoro ahera reka twate mu buzima wacu. Abantu wizeye amavuta turimo babwire amen. Haleluya. Amen. Kandi nashaka rero aba bantu bari kwiyimira imivumo yo kuvuga pastori nawe uzosanga n'abantu batanasanga nibava mu ishengero babageje kugeta inama zikiza ariyo tikivuko bwa kabiri batingana n'inama ikiri nshasha bamara kwiyegereza ni Imana yakuzanye cyangwa kumbe nabyo yuko wabatuye hajye kubera Imana imuzanye ugasanga hari ibikongo maze imyaka 15 igende mu kwirukana abandi igende gukura abandi mu ishengero ngo batava mu ishengero ngo kwirukana abandi nawe uzokugeze uri kuri kwegera umuvumo. Iciza nuko iyo ugendanye n'umunyamavuta ibintu bibiri. Elisa yagendanye na Eliya yahakuye imigabane ibiri. Gehazi yagendanye na Elisa ahavana umuvumo. Use wito amavuta imbere y'uko pastori Imana imuzana muri iki gikorwa hari ibintu byinshi Imana yamucishijemo bimwemeza neza na neza yuko ari Imana yamuhamagariye muri iki gikorwa. Abantu bize amavuta yatumbereza ibiganza tutumbereza ibiganza ku mubyeyi wacu. Haleluya. Haleluya. Tugati Imana imumugisha. Tugati Imana imumugisha. Imana imuhezagire. Imana imwagure. Imana imuha yishurirwa. Imana imugirire neza. Karibu. Mumbabarire. Na nitegereje sanga ubwiza bwo hanze si mariage nziza. Ubwiza bwo hanze bote fondete na fendete ntabwo ariyo garanti y'urugo rwiza. Nzamateka yo mu miryango nzitemoyaje mu muryango abakobwa batatu beza sinababwiye muri famiye y'iwacu mfite kuzini arongoye gatanu kandi arongorwa
imbere, turanesha, dufise byose. Abantu benshi bariko bagira sambla, bariko barirengagiza ukuri k'ubuzima bwabo. Bano Imana turi byaremwe bisha, ntabwo nahakanye yuko turi abana b'Imana, ariko identite zacu ntabwo zanditse ko turi abana b'Imana. Aba muri identite yawe murabizi yuko turabisiyona. Iyo ni identite ifatanye n'ibyo Yesu yakoze mu buzima bwacu, naho Yesu yatuzanye. Amena. Ariko by'ukuri muzosanga amateka yacu akenshi ibyo twita ibicaniro byo mu miryango bifatanye n'amateka iyo twaguye. Naberetse yuko twebwe turi generation iri victime y'ibintu byinshi byakoretse mu miryango yacu. Tababwira ni aya mazina dufise, aya mazina dufise kwikarangamuntu. Papa yitwa Ramazani, igisekuruza cyacu abo ushobora kumenya, sogokuruza wacu yitwa Ramazani. Niyo mateka y'umuryango iwacu. Igicaniro cya kabiri, amateka y'umuryango. Kwereka iyo ibicaniro nababwene, kubera ko iyi si yacu iganzwe iyobogwa n'isi imwe, kandi iyo si imwemo abantu benshi bamaze kumenya yuko hari uturimbi mu buzima baragerageza gukora. Baravuga ngo ndagerageza gukora icyiza, ariko ikibi kikagira gute? Kikanyitanga imbere. Nababwiye ni bano Imana ni bwiza, ubuhanuzi ni bwiza, ubuhanuzi ni bwiza. Abantu kutubwira yuko ndabona mu myaka 10 ndabona mariage ni byiza, mugabo nabasanze bano Imana Satani amaze gukoroka kava mu ijuru. Umuntu wa mbere yamenye ibanga ry'ibicaniro, igituma abapfumu, abantu benshi bajya mu bapfumu, ni kubereka abantu baje gusanga ubu buzima hari utumimbi twinshi. Abantu baragerageza gukora kugira ngo bagere kure, mugabo bikanga. Abantu baragerageza kurongora, bakagerageza kubaka, mugabo bikanga. Etape ya mbere no kumenya kugira ahantu uvuga ati no, jewe ubuzima bwanje c'est vrai, nafise umwana w'Imana, mugabo ugiye kuraba ubuzima bwanje. Na rero byabaye kuri Petero. Yesu amuhamagara, yamusanze ku kiyaga, Yesu yari umuhanuzi 100%. Mubyibuke yuko umunsi Satani yafate Petero, ntabwo Yesu yamwise Petero, yamwise Simoni mwenende, Simoni mwene Yona. Kubera Yesu yari umuhanuzi ku buryo nicyo gituma abantu b'Imana shakume ku babyeyi utamenye, ariko bitebuke Imana yashobora kukubwira aho wavuye. Shakume ku babyeyi utamenye, bagutoye mu ibarabara, urakura wisanga uko utazi ababyeyi, ariko umunsi Imana yashatse kukuzanira pase yawe, umunsi Imana yashatse kukuzanira aho wakomotse, Imana n'umuhanga akomeye wo kukubwira so, akakubwira na sogokuruza wanyu, akakubwira niyo byakorewe. Umunsi umwe nije mu nzu imwe muri Rohero, ngiye gusengera umuryango, ndahageze baranze Imana, ndababwira ati icyanzanye niwe si ukujya no kunywa, icyanzanye ni misheki kuko Imana igomba gukora muri iyi famille. Ngiye kuraba ku ruhome mbona foto yo muri 72, mbona ifoto yo muri 72. Naho iyo foto Imana icinzanira amateka yose yo muri uwo muryango. Nabwiye ati madamu, byageze gutya, habaye uko byageze gutya. Arambwira ati exactement niyo mateka y'umuryango wacu. Imfura zo mu muryango wacu ntacyo zibaze, yaba musaza wanjye ntacyo yavuyemo, yaba mu mateka yo kwa bashangazi no kwa babuyobo. Imfura zo mu miryango ntacyo zivamo mu buzima. Kubera ibintu biba muri iyi miryango yacu ni biki? Amen. Ibintu biba muri iyi miryango yacu ni biki? Nuko iyo ibi bintu byubatse ku buzima bwacu, akenshi birakuza kugera iyo turiko turasha. Kubera ntabwo ushobora kugera iyo uri kurasha iyo utaramenya intambara z'iyo wavuye n'ibyo uri kurwana nabyo. Kubera nasanze mu buzima ntacyo bimaze kurwana intambara nyinshi. Nasanze intambara nyinshi kurwana nazo ni intambara zitumara imbaraga, ni intambara zitubuza kwinjira mu by'Imana yatubuzeho. Ariko nasanze nicyo gituma Dawidi ageze mu ntambara y'Abafilisitiya, ikintu cya mbere atashatse kumenya, yagombye kumenya ibigwanisho bafise Abafilisitiya. Ariko ikintu kimwe Dawidi yabajije, yarababwiye ngo uwo kwica nde, uwo kwica uyu Mufilisitiya. Kubera yamenye yuko muri deliverance ntacyo bimaze kurwana n'intambara. Abantu benshi turwana n'intambara. Nicyo gituma Pawulo yavuze ngo ndakubita ariko sinkubwira gute, sinkubu.
gusa abantu benshi turasenga mugabo ntabwo dukubita ku ntego kubera iki nta revelation na discernement bituma turwana intambara mugabo tutazi ibyo turiko turagira gute turiko turwana natwe birashoboka yuko uri kurwana n'inyatsi mugabo uri kurwana n'ubukene nagenda babwire ubukene bufise ibiro umusekreteri w'ubukene yitwa inyatsi ugasanga umuntu agwana n'inyatsi umuntu akagwana iyo amafaranga aje akagwana no kubuza amana iyo amafaranga aje akagwana no kuraba ingene afasha umuryango uri ruguru iyo amafaranga aje kumbe namenye yuko intambara urwana nayo si intambara y'inyatsi z'abana barwana ni intambara y'igicaniro cy'ubukene namubwiye nti muri principe y'ibicaniro hategerezwa kubaho umuntu umwe aheza uburenganzira isi imwe mu gufata control y'imiryango twavuyemo namubwiye nti ntabwo hashobora kubaho igicaniro hatabayeho umuherezi niwe kugira ngo abisirayeli bajye mu ntambara bategereza kuzana igicaniro bategereza kuzana ikimazi bagatanga ikimazi maze Imana ikavugana nabo yuko Imana igize gute ibahaye inziza mu yandi majambo umuherezi yacika connection iba connecta n'inzizi y'Imana ibyo rero Satani abimenye kubera iki Imana yavuze ngo umurozi nakagire gute uzimaze Imana yavuze ngo umurozi nakabeho Imana kubera ko Satani yavuye mu ijuru arazi cyari cy'ibicaniro Satani amaze gukoroka mu isi abapfumu baba batanguye gukora abarozi baba batanguye gukora abantu batandukanye bari muri ibyo bintu batangura gukora Imana irababwira ati nimamara kwinjira muri icyo gihugu nimuzone ku murozi n'umwe cyangwa uwuhamagara imizimu cyangwa uwurangusha muze mwite ikintu cyose kivuga iyindi Mana itandukanye n'Imana y'Abisirayeli kubera Imana yaribisha shaka ndakubwira na nyoko yakubyaye mu buryo bw'amaraso asabo yita umurozi amaze gucika umurozi nababwiye principe ya mbere mw'isi imwe mu nasantima zihari ubiriza bamubwiye gutanga imfura arayitanga aza kuregreta ageze ku mpano na nyoko yakubyaye na muyomba kubyara rero mu miryango yacu rero twisanga turi victime y'abantu bagiye muri ibi bintu bagiye kurondera intere zabo nababwiye ni kubera iki twasubiye muri Mariko igice cya 5 idayimoni zirabinginga ngo nasirukane ngo zive muri icyo gihugu mwumviriza akantu rero aha rero niho ibicaniro bikora mu buzima bw'abantu aba bantu rero iyo bagiye kubaka ibicaniro kondisiyo ya mbere nababwiye murabizi mfise amafaranga muri Eko Kashi bisaba kugira iki kugira ngo bampe amafaranga bisaba kuja kumuwasha wa Eko Kashi akamereza kode yamara kumereza kode iyo kode niyo ivana amafaranga mu maelektronike kugira ngo bamereze inoti abantu bakeneye gutunga rero kubera ko bamenye ko amashuri adakwiye kugira ngo batunge abantu bamenye ko abo bazinanye badashobora gutuma bagera kure abantu baca bahitamo kwinjira muri simemu kugira ngo bikonekte n'isimemu nageze muri kenya barambwira ati beti ntabwo ushobora kuba ku murimo utanize kugenda hariya ukora ibi n'ibi kugira ngo mwanya wakujanize amena aleluya ngiye kumviriza umubyeyi wacu amena ariko by'ukuri barambwira ati beti abafene barambwira ati beti ufise umuhamagara kandi ufise ingabire ngaho naho uzopfa ugeze vuba tatangara naho uzopfa ugeze vuba ati kugira ngo wubake ibintu bikomeye bizogusaba imyaka myinshi mugabo birashoboka ibyo abandi bagoramo mu myaka 10 ubigeramo mu mwaka umwe mu mezi 6 gute ni ibintu biri sente isifiko kugaza ahantu wikonekta n'igicaniro hama ibisigaye ni automatique reka babwire ibicaniro rero bicika inzira yo hafi igukonekta n'ibyo ngishimwe nicyo gituma hari abantu batunga kubera inyuma yo gutanga umwana inyuma yo gutanga imfura atunga so babima
imiryango na cyane cyane muri iyi miryango yacu y'ikinyafurika abantu benshi bagamenye ibanga ryo kwikonekita n'isinde. Nababwiye nti mariage famima si mariage zose ziba ku Mana. Ntabwo ari mariage zose ziba ku Mana. La fois passée nahuye n'umudada umwe arambwira ati pastor umukozi w'Imana sengera mariage. Arambwira ati kene mariage bimeze gute? Fiancé arahari. Arambwira ati owego arahari ariko n'umugabo w'abandi. N'umugabo w'abandi. Bano Imana ni mwebwe mwiyumvira yuko ibyo murimo umugisha Imana yabahaye c'est juste uricara kubera ko Imana yarabirangije. Bano Imana ikintu Imana ishoboye kukugeza mu bintu kubera imbabazi. Imana ishoboye kukwinjiza mu mugisha kubera imbabazi n'ubuntu bwayo. Mugabo ntabwo ari garanti isigura yuko uzoramba mu mugisha. Hari abantu bicaye mu mugisha ku wa gatandatu ku wa mbere bari babivuyemo, ku wa mbere bari basubiye iyo bavuye kubera ibanga ry'ibicane. Iyo tubabwiye muzu Imana mwubake ibicane, mukora ibintu mushigikira igikorwa cy'Imana, ntabwo tuba tugomba kumviriza. Ntabwo ari ibyo uri kuriyumvira ko ari byo bitubeshaho. N'abandi abantu benshi bicara utunama tw'abadayimoni, nta muvumo wa mbere nko kujya ku kanama kavuga ko ari mwebwe mubeshejeho pastor. N'abandi abantu bagira utunama ngo pastor abayeho kubera twebwe.